Thokozani bugogo nomkhulu igama Vusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhla kacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV mangabe usanda kusijoyina. Leli igojwana lamanzi. Yes, gojwana lamanzi. Ngiyabonga kini eseni-subscribe-ile, ngiyabonga kakhulu. I-support yenu chubeka kanjani, chubekani njalo. Ni-supporteni ingoma yeza TV, ni-supporteni le-content esininikeza yona. So namhlanje sikhuluma ngemimoya ekhalayo. Imimoya noma izithunywa noma idlozi elikhalayo enkonzweni. So kunamadlozi akhalayo enkonzweni. Most of the time you'll find ukuthi mawusenkonzweni kukhala mhlambe kuyakhulekwa, kuyathandazwa kakhulu. Bese wena uvela usukeleke ukhala ungazi ukuthi ukhalelani, ungazi nokuthi mhlambe yini lento ekukhalisayo, vele ukhale nje ungaziboni ukuthi uyakhala, uzwe ngabantu bakuthulisa ungazi ukuthi kwenzakalani. O noma mhlambe kunengoma equlwayo lapho, kuneculo eliculwayo lapho, then wena uzibone sowukhala, sowukhihliza isililo, noma mhlambe ngabe uphuka inyawo, ngathi uyaphuka inyawo, so ngathi sekumele bakubambe ngapha nangapha, ngathi uhlala phansi ngathi awazi indaba zakho ukuthi mhlambe kuhambani. So ngithi sikhulume ngayo le ndaba le, akusindaba ende kakhulu futhi namhlanje indaba emfisha kakhulu. So into edala ukuthi abantu bazithole bakuleso simo leso somoya ukuthi yebo usuke usendaweni eright for lo moya loyo noma mhlambe ngaleso sikhathi leso, kodwa umehluko kusuke kube ukuthi leso sithunywa leso wena onaso kusuke kuyisithunywa esingahlambulukanga, kusuke kuyisithunywa esingaphakamiswanga. So kodwa sona sikhona, sihleli, kodwa asiphakamiswanga. Then lapho kusho ukuthi kusuke kushoda amagobongo noma mhlambe uphakamise ngendlela mhlambe bona abathi bafuna ukuthi uphakamise ngayo. Kwesinye isikhathi uyaba nenhlanhla khona lapha enkonzweni, kube khona umuntu okubambayo mhlambe asho athi kube nomoya mhlambe ovulekayo show ukuthi okay wena kuyomela ukuthi uthole ibani ezikanje noma mhlambe amanzi noma ijazi. Esikhathini esiningi kusuke kufuneka ijazi, kusuke kufuneka ukuthi uhambe uyohlambulula leso sidalo leso, ngoba idalo uma ziphakama ngaleso sikhathi leso zisuke zifuna ukukhuluma, kodwa azikwazi ukuthi zikhulume ngoba wena naso leso sidalo leso i-connection anikakabi nayo. So uthola ukuthi uyaphupha ebusuku, kodwa ukuphupha kwakho amaphupho uyawakhohlwa, noma mhlambe uyaphupha izinto zenzeke, but kodwa wena mabakhuluma nawe during the day anikwazi ukuthi nizwane ngoba i-connection isengakabanga khona. So kuyomela ukuthi wena uqhumanise wena nedlozi lakho noma isithunywa sakho noma ingelosi yakho ukuze mayikhuluma kucaciseleke, izwakale nayo ukuthi iyakhuluma, and then kubonakale ukuthi kuyiwa kuphi, yabo. So amanzi esikhathini esiningi ayasiza kakhulu. Yebo izibane ziyakwenza lokho, kodwa angeke zikwazi ukuthi zikusize ngaleso sikhathi leso ngoba zizoyenza izinto zibe worse, ngoba the more ukhanyisa izibani, amakhandlela lawo ama-colors lawo, then uzothola ukuthi uzothola sewusenkingeni kangangokuthi usiphakamisa kakhulu, thola ukuthi wena awukakabanga kulelo zinga lelo lokuthi ungasamukela masesifika. Uthola ukuthi bese siyakuphula, sewusofaka intambo ngapha nangapha noma ubuhlalo ngapha nangapha, inyawo na yonke lento, ngoba kuba buhlungu, uyalimala. So kubalekile ukuthi uhlole and then wazi ukuthi isithunywa sakho njoba sikhala enkonzweni, imimoya njoba iphakama enkonzweni, kusuke kusho ukuthini, then uzokwazi ukuthi uthole lelo jazi lelo, ngoba angeke ungene emanzini ungenalo ijazi, and angeke ugqoke ijazi ungcolile. Kuyomela ukuthi ugezwe qala ngaphakathi nangaphandle. Ngaloko ngisho ukuthi kumele uthole into zokuphalaza, kumele uthole ibhavu ugezwe uzokwazi ukuthi uthole lelo jazi. Then uma uthole ijazi lelo uyahamba kuyogeza lona lelo jazi lelo, uhlangane nedalo zakho, lokho sikubiza ngokuhlambulula idalwa, kodwa kumele uthole umuntu okwaziyo ukukwenza lokho.
Kubalulekile ukuthi uma unesithunywa esikhalayo enkonzweni kusho ukuthi sikhona sihleli, sekumele nje wena usiphakamise usibeke sibe sezingeni, sibe aligned nawe, ngoba wena uyaphila emhlabeni, bona abaphile, bona banamandla amakhulu noma amaningi ukudlula wakho, wena awunawo amandla ngaleyo ndlela leyo. So kubalulekile ukuthi u-align amandla wakho namandla wabo. Igama Vusi Mabunda, umhlaba Mabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ngoma yeza TV, mina ngitholakala eGermiston, kule namba ka 084 972 9634, 084 972 9634. Thokozani.